Kakabsat. Kakabsat. Dati tayo tatay hindi katal-talunan. Uy, tingnan. Makita yun eh. Pero may pudot na rin kakabsat. Tata. Dati kitantay man nagpaypay sa wajay. Bagbagada nga makaluto ti kastoy. Kinatinay mantika kinitlog. Kitantay man nagpaypay sa kakabsat. Nagpudot ito kakabsat. Ati kakabsat kit ti agar aramid lang iti kakabsat kagay padak nga agbagtit kin mangrugi pa lang nga agbagtit yung kakabsat. Ano nga tultulatin niya kiti kakabsat kay for veterans lang kiti kakabsat. At kakabsat patunayan tayo kakabsat. Oh. Kata. Ati si mantika kakabsat kinati jitlog. Patunayan tayo mga kakabsat no talaga paypay sumila tayo bagala. Oh kakabsat mantika data kakabsat. Kita na yung mantika. Kita man nagpaypay so kita bagbagada tayo ti social media man. Nagpudot kakabsat. Pirmay ti pudot na. Oh, punain. Kita tayo mga kakabsat no kaya nang halot to nata. Papudot tayo pay lang. Siyak iti mang paniknik no talaga paypay sumit lang kakabsat. Ti bagbagada kaya na makaluto ti init na. Kasi padak kita nga kahit na balakin. Kita tayo kakabsat nagpaypaysaw. Dati tayo kapag paypaysaw na nakakabsat. Mabisina kaon. Ipalamang ko si tinapay ato yung maluto ng kakabsat. Papudot tayo kakabsat. Pero may kakabsat tayo. Nagpudot ti taltalong kakabsat. Grabe. Pudot kakabsat. Dan tayo nagpaypaysaw. O kakabsat pitak kon. O sumakitay na kakabsat. Sumakitay na Oh. Awan di mang mangyari kakabsat. Bimudot pa yatan. Oh. Basta na pa ilang kakabsat, ingka na maluto. Kitanta man na paypay suatan, no? Paypay sumil lang kakabsat. Bagtita kunti kunak nim. Dapat may kayong bagbagtit tami maluto na eh. Apo na yung kakabsat. Oh. Bisina ko na kakabsat. Nay, may mangyari kasanome. Kasanome ate. Ami makaluto na eh. Oh. Nagpudot ti taltalon. Ami makaluto na eh. Kasanome. Nay. Ami. Kasanome nga makaluto ka nga di tao. Ami nga. Nay, umi nay. Apo na imit eh. Nay. Dimpila ipalapal. Ami la sirbila aji itlog nga. Tatagpay ti kapudutan. Sirbina atangay. Dimpila gore ka rin. Dimpila batirin ti ko ha. Tupak mo na ti. Sirbina atangay. Tupak mo na. Oh, dimpila tupak na atang ako ha. Di may makaluto. Di paypaysaw. Ano tayo no bramita panay? Paglutwa kon ngay. Mati may naluto jitlog gamay. Paglutwak pa yata ngay kanay no bramita ngay. Kaya kayo mo ta. Tupak pa yan ha. Nagkaulitan pa ya. Sampai talaga nga. Ayaw di ma. Talaga si ka. So guys, matipay-pay so kayo. Tayo lang jitlog.